zamana Kürdi. Allah'ın dilinden korkuyorsunuz. Bunun hesabını ahirette verirsiniz inşallah. Tamam. Bana koy baba var ya. Gel falan kes. Tamam. Kalsın üstüne git. Lazım geldi. Nerede hemen mi? Kalsın tadarsan çok hemen. Kalsın bebeğim. Amca keçidir. Ama yok çek başla her. Kerem afa. Bir çek sen gaba başla her boş çapemeniye. Tamam bas. Tamam. Tamam. Neymiş? Denk değil. Denk. Her naliyle. Denk. Denk şahane. Sıra mela dengi Biraz mela bangi ta xalas kemi dest edikin doğru. Geli evvalan biro bazı bulanıya cejna zamanı Kürdiye. Hem cejna zamanı Kürdi ve hemu geli Kürt piroz için. Emin ha buguna cejna zamanı Kürdi dahyani ve bidin raya geçtiği u çapemeni. Beli. Naha reve biri Kürdigehi biriz Ali Ataman deli ser navi hemu sazin platforma demokratik ya bajarı vane derbarı fazla gulanı cejna zamanı Kürdi dahyaniya me peşkeş ve biçer. Beli Kerem. Ji çapemeni û raya giştî re hîro pazdeyê gulanê cejna zimanê Kurdî ye. Di pazdeyê gulana 1902 de di pêşengiya Rewşenbîr û zimanê Kurd Celadet Elî Bedirxan û rêhevalên wî de
kovara havare li bajarê Şamê bi tîpên latînî dest bi weşanê kir. Di hejmara yekemîna kovara havarê de ev sernivîs hatibûn nivîsî. Havar zanîn e, zanîn xwenasîn e, xwenasîn ji me re rêya felat û xweşiyê vedike. Her kesem ku xwenas dikin, dikarin xwe bidin naskirin. Havara me berî her tiştî dê heyîna zimanê me bide naskirin. Lewre ziman şertê heyînê yê pêşîn e. Ev roj an ku pazdeyê gulanê bi armanca parastin û pêşxistina zimanê Kurdî û bilindkirin û berfirehkirina têkoşîna ji bo zimanê Kurdî di sala 2006 de wek cejna zimanê Kurdî hat îlan kirin. Ev roj ji vê rojê heta niha her sal bi bername û çalakiyên cûr bi cûr tên pîroz kirin. Wek tê zanîn ji 100 salan zêdetir e di encama eşmendiya dewletê ya Tirkperestiyê de bi awayên cuda li ser ziman, çat û nasnameya Kurdî bişaftin, zert, zor û êrişên cûr bi cûr tên meşandin. Di sala 21 de hêjî li ser me Kurdan bi taybetî li ser milyonan zarokên Kurd politikayên bişaftinê bi awayekî hovane tên meşandin. Zimanê Tirkî û Tirkîtî li ser Kurdan û zarokên Kurd tên ferskirin. Zarokên Kurd bi perwerdehiya bi Tirkî tên bişaftin û helandin. Di encamê vê yekê de bi milyonan zarokên Kurd ji ziman, çad û nasnameya xwe dûr ketine û hêj jî dûr dikevin. Li gor peyman û pîvanên navneteweyî ev pêkanînên bişaftinê sûcekî giranê li dijî mirovahiyê ye. Bijî berxwedana Kurdî, bijî berxwedana Kurdî, bijî berxwedana Kurdî. Neteweya Kurd ji destpêka avabûna komara Tirkiyê heta vê demê bi helbest û nêzîkatiyên dewletê yên wekî tune hesibandin, bişaftin û tunekirinê re rûbirû maye. Bêguman ji destpêkê heta dawiyê li dijî van nêzîkatiyên hov nerazîbûnên xwe bi têkoşîna xwe nîşan daye û heta niha jî têkoşîna xwe didomîne. Wek hemû gel û neteweya Kurd jî ji bo parastina ziman, çat û nirxên xwe yên neteweyî bi salan e têkoşînê li her qadê dimeşîne. Di bingeha hemû têkoşînên neteweyî de di serî de daxwaza azadiya ziman û çandê heye. Di têkoşîna neteweya Kurd de jî azadiya ziman û çanda Kurdî sedema sereke û bingehîna têkoşînê ye. Bijî zimanê Kurdî, bijî zimanê Kurdî, bijî zimanê Kurdî. Neteweya Kurd herî dawî bi banga rêber Abdullah Öcalan a Aştî û civaka demokratîk wekî hemû nîxaşên li ser civakê yên din nîxaşên pêşî li vekirina astengiyên li pêşiya azadî, statû û perwerdehiya bi zimanê Kurdî, têkoşîn û xebadên ji bo Kurdiyên civakî gihandin merheleyeke nû. Asta hewldar û xwedî li derketina li Kurdî xurt kir. Divê em bi taybetî destnîşan bikin ku banga rêber Abdullah Öcalan di heman demê de bûye sedema zindîkirina giyanê neteweyî û civakeke azadîxwaz, aştîparêz û demokratîk. Bi serxistina têkoşîna vê pêvajoyê dê rê li ber mîsogerkirina nasname, xwebûn, statû, mafê siyasî û huquqî veke. Ji bo pêkhatina van jî emê de asta herî bilind te xwedî li banga aştî û civaka demokratîk derkevin.
تکوشینا خویا جبو پیش و برن و خودکرنا زمان کردی جهر دمه زیدتر برفره بکن زمان ستونا بنگهینا نتویانه زمان مروف دکه مروف نتویان دکه خودی ناسنامه ماسینا زمان دایی که و پروردهی به زمان دایی که جی خود کرن و ماینده کرن وستونه جبر و راستیه ام جاره کدن دیار دکر که جبو ولاته دموکراتیک و آرام دبه همو زاگو و کریارن کل پیشی آزادی زمان کردی آستنگن بین سراس کرن بیجی آزادی یا کردی بیجی آزادی یا کردی بیجی آزادی یا کردی بیجی آزادی یا کردی زمان کردی ببه خودی ستاتی و زمان پروردهیه لهمو جه و وارن جیان سربست و آزاد به جبو ویجی دوی گابن سیاسی و حقوقی بنامت هلبت جبو پیکاتنا و اکیجی ام همو سازی و دزگاه کردی پارتی و در دور کرد و دموکراتیک آلیه که به درشمان ستاتویا کردی و پروردهی به کردی تکوشینا خویا جواکی بلندتر و برفرهتر بکن جعالی دم وجی دیتا کوشینا ما بلاف کرنا اشمندی ریخستن کرن و ساز کرنا زمان کردی یاد ناوا جواکی ده تکوشینا خواه بلندتر و برفرهتر بکن ام وک نتویا کرد دی تجار جیانه که بی زمان چاد و ناسنامه که همان ستاتویا سیاسی گل کردن قبول نکن جبو که آن داخوازن ما کردان فکر بین کرد دیجه هر دمه زیدتر تکوشینا خویا مافتار و روا به بریار دومینن بوان هست و روانان ام باید لتباهی گل خود کن ام به هر تکوشینا خویا جبو زمان خواه بگیان نتوایی بلندتر بکن هر دره بکن مال خان دبستان کردی هیم ببن هیم بکن بدن هیم کرن و همو جیان تکوشین خبات و تکلین خواه بکن کردی به کردی باخبن به کردی بخوینن به کردی بنویسن به کردی تی بکوشن و به کردی بجین زمان کردی به کردی جیان نابه 15 گلان جشن زمان کردی لهمو نتویا کرد و روبای پارس پیروز به کردی جیان نابه کردی جیان نابه کردی جیان نابه سازین زمان کردی و سازین پلاتفورم دموکراتیک بله همجبو ریبابره کردیگه رزدار علی تمانگل اسپاز کن نهاجی ببونه یا جشن زمان کردی هفسروکا باجار وانه برز gönül uzunay deraman xabura parve biker. Beli kerem ki. Gelime heja çatemenya ketkar emji be xaşıkbun û şiriniya zimanê Kurdî ve birêzdarî bi hurmet silav dikin. Dewlemendiya zimanê Kurdî, hêza zimanê Kurdî îro li bajarê me wanê di bername me zimanê Kurdî da cihata xweda nîşan ku dehêla ewlehiyê qaşo validiye wanê ku qedexetaniye ser bername zimanê Kurdî medît ku çiqa zimanê Kurdî ditirsin. Em serî dadivêr bankavazî dikin. Ziman di cîhanê de herî tişta mahsûm e. Ziman di cîhanê de herî tişta aşitiyan e. Ta
cejneke. Hemen demeda tekuşin u